dobrodošli u novi klip. Danas radimo unboxing i recenziju, znači ovog daljinskog za slikanje. Danas sam dobio to drugari, pa sam rešio da i vama pokažem u čemu se radi. Znači to je daljinski koji povezujete sa telefonom i možete da se slikate, znači sa udaljene, ima unutra uputstvo koliko na kojoj dužini radi. Pa hajde da vidimo šta ovdje sve piše na kutiji. Ovdje sa strane, znači možemo da slikamo, da snimamo i radi sve, znači preko Bluetootha. Ovdje imamo, znači, listu kompatibilnih uređaja. Kao što vidite, za neki uređaj radi i sama aplikacija koja je instalirana u sam telefon, znači ova obična sistemska aplikacija za slikanje, kamera, dok za veliku većinu uređaja će biti potrebno da se skine, znači, aplikacija koja se zove Camera 360, znači Kamera 360 i sem, znači, za ove uređaje koje su ovdje nacrtani. Znači, ceo proces se sastoji iz 3 dela. Ajmo fokus, ajmo. Prvi je, znači, uparivanje, drugi je da se otvori aplikacija i treći je, znači, da se pritisne dugme i da se slika. Pa hajde da otvorimo, da vidimo šta ima ovdje. Novo je, pa malo zadaje probleme. Ajde, šta se dešava? Šta je tu za prvo? Boga mi, ovo ne ide, evo ga. Znači ovako, prvo kada otvorimo vidimo uputstvo. Znači čega se sastoji, znači ima dva dugmeta, jednu LED diodu i prekidač. Iza ima poklopac za bateriju. Znači, prvo se upari, zatim se upali, poveže se preko Bluetootha i može da se slika. Evo kako izgleda aplikacija koja treba da se skine. Tu više nema ništa i sam uređaj ipak je rešio da izađe, evo ga. I dobijemo bateriju. Evo vidite kako to izgleda. Znači imamo dva dugmeta, jedan na kojem piše Camera 360 iOS i drugi koji je za Android. Iza imamo samo reklamu Ultra. Kako se ubacuje baterija, znači imamo ovdje poklopac, povučemo ga na gore. Evo ga. I ubacimo bateriju. Znači plus mora da ide na gore. I zatvorimo. Evo ga. I kada, znači, upalimo ovo, kreće da sveti plavo. I to je to što se tiče recenzije ovog uređaja. Znači vrlo je prosto, instalirate aplikaciju, povežete se preko Bluetootha i onda samo slikate. Imate ovaj kopču za privezak i to je to. Hvala puno na gledanju i doviđenja.